U rano jutro, 28. prosinca, decembra 1959. u 03:55 sati, poglavnik je blago u snu preminuo. U rukama je imao krunicu koju mu je poklonio Papa Pije XII. Najveći zločinac genocida svih vremena, Ante Pavelić, na sramotu celog čovečanstva, umro je prirodnom smrću. Na grobu Ante Pavelića u Madridu, na nadgrobnoj ploči, uklesane su reči "Počivaj u miru". Drugi pravi krivac, Alojzije Stepinac, umro je samo mjesec dana posle svog poglavnika Ante Pavelića. Sahranjen je sa svim počastima u Zagrebačkoj katedrali. Samo 2 dana posle smrti, Papa Jovan XXIII drži svečane zadušnice u Petrovoj bazilici u Rimu za kardinala Alojzija Stepinca. Pismo doktora Prvislava Grizogona Alojziju Stepincu, na koje nikada nije dobio odgovor. Gospodine doktor Alojzije Stepinac, pišem ovo kao čovjek čovjeku, kao hrišćanin hrišćaninu. Pokolj Srba počeo je od prvih dana jadne NDH. Te nevine Srbe su nabijali na kolje, ložili im vatru nad golim prsima. Pekli ih žive na vatri, spaljivali ih u kućama i crkvama. Polijevali ih ključalom vodom i tada polijevano meso derali i solili, kopali im živim oči, rezali uši, nos, jezik. Svećenicima rezali nožem bradu skupa sa kožom i mesom. Odsijecali im spolovilo i zaticali u usta. Vezali ih ostraga za kamione i onda sa njima jurili. Prebijali su ljudima noge i ruke, zabijali im u glavu eksere, golim ekserima zakucavali ih u pod kroz slijepo oko. Bacali ih žive u bunare i provalije, razbijali im gvozdenim čuskijama glave, djecu bacali u vrelu vodu i vatru, u krečane, rastrzali za noge, razbijali im glave o zidove, prebijali kičme o kamenje i klade i još druga mučenja izvršavali, kakva moralni ljudi ni zamisliti ne mogu. Hiljade i hiljade srpskih leševa nosila je Sava i Dunav. Na nekima je pisalo pravac Beograd. U jednom čamcu koji je uhvaćen na Savi bila je hrpa dječjih glava sa jednom ženskom, može biti glava majke te djece, sa natpisom "Meso za Jovanovu pijacu, Beograd". Užas ovih pokolja zaprepastio je Nijemce i Italijane. Oni su fotografisali ogroman broj slučajeva ovih pokolja. Nijemci govore da su Hrvati ovo radili i za vrijeme 30-godišnjeg rata i da od tog doba u Njemačkoj postoji izreka "Sačuvaj nas Bože kuge, gladi i Hrvata". Italijani su fotografisali posudu sa 3500 srpskih očiju te jednog Hrvata okićenog sa ogrlicom od nanizanih srpskih očiju i jednog koji je došao u Dubrovnik opasan sa 2 reda srpskih jezika. Zašto ja ovo pišem vama? Evo zašto. U svim ovim divljačkim, besprimjernim zločinstvima, koji su više nego bezbožni, sudjelovao je veliki broj katoličkih sveštenika, klerika, fratara i organizovane katoličke mladeži. U prvom redu dužna je crkva da digne svoj glas protiv svega gore navedenog. U Njemačkoj su veliki biskupi imali smjelosti da dižu svoj glas u korist progonjenih Židova, a kod nas još ni jedan biskup nije digao svoj glas za nevine Srbe, hrišćane. Napisao sam vam ovo pismo da spasemo svoju dušu, a vama ostavljam da tražite i da nađete puta za spasavanje svoje duše. Zemun, 8. februara 1942. godine. Doktor Grizogono svojeručno. Autor ovog pisma, doktor Prvislav Grizogono, Hrvat po nacionalnosti, bivši ministar i poslanik, član Jugoslovenske nacionalne stranke, bio je poznat beogradski advokat. Jakov Blažević. Ako je itko zaslužio 9. krug pakla, onda je to Stepinac. Ali za našu katoličku gospodu taj ratni zločinac je blago pokojni pastir velikih nakana. Pesnik Matija Bečković kaže: Zalud je jame betonirati i prećutkivati. Zemlja se ne može smiriti dok sve žrtve koje su u njoj ne izađu na vidjelo. Bitku sa nevinim žrtvama niko nije dobio. Ona se može okončati samo priznanjem i pokajanjem. Jedan od retkih iz vrha katoličke crkve koji je tražio oprost bio je banjalučki biskup Alfred Pichler,
i dan uoči Božića 1963. izjavio: Upravo u ovoj zemlji su u prošlom ratu mnoga braća pravoslavne vjere poginula zato što su pravoslavci. Oni koji su ih ubijali imali su u džepu katolički krsni list. Zvali su se katolici. I ti kršćani ubijali su druge ljude, također kršćane, zato što nisu Hrvati i katolici. Mi bolno priznajemo tu strašnu zabludu tih zalutalih ljudi i molimo našu braću pravoslavne vjere da nam oproste kao što je Hrist na križu oprostio. Oprost je tražio biskup Banjalučki, inače po nacionalnosti Nemac. I drugi Nemac, nemački kancelar Willy Brandt, 7 godina kasnije učinio je, za vreme posjete Varšavi, kleknuo je pred spomenikom jevrejskim žrtvama Varšavskog geta u znak kajanja za genocidne zločine koje su izvršili pripadnici njegove nacije. Prilikom osvećenja pravoslavne crkve u Jasenovcu, patrijarh srpski German je rekao: Da praštamo moramo, jer je to evanđelska zapovest, ali da zaboravimo ne smemo. Neka praunuci praunuka naših znaju da je onaj ogromni cvet na polju Jasenovačkom svedok jednog bezumlja koje više nikad ne sme da se ponovi. Iako svesni činjenice da ima mnogo valjanih i čestitih ljudi koji su slučajno rođeni kao rimokatolici, ipak je istina da je ova vera kao sistem oduvek bila nemilosrdno okrutna. Monika Farel. Alfred Miller, slobodni mislilac, ne može da se načudi kako to javnost nije saznala za najkrvaviji zločin svetske istorije, pa kaže: Nepojmljivo je u kojoj je meri uspelo da se u ovim strašnim događajima 1941-45. širi ogrtač ćutanja i zaborava. Ali nije čudno da je to pokušano svim sredstvima. U stvari, istina nije mogla da prođe kroz gusti filter Rimske crkve. Akademik Vladimir Dedijer, predsjednik Russellovog suda i član Russellovog suda Christopher Farley uputili su 6. septembra 1986. pismo papi Jovanu Pavlu II. Povodom vijesti da prilikom posjete Jugoslaviji odbija da posjeti ustaški logor smrti u Jasenovcu. Pozivamo vas da dođete na mjesto tih užasnih zločina, najgorih primjera smrtnih grehova i da se pomolite za spasenje duše crkve, pošto se te strahote ne mogu ni zaboraviti ni oprostiti. Ako obavite tu iskrenu samokritiku, tim činom pomoći ćete mnogim narodima širom sveta u borbi protiv genocida. Ako ne, ljudi će sami izvući zaključke o Vatikanu. Ovaj ustav, što smo ga domišljali i donijeli u ime čovjeka i Božje volje. 50 godina kasnije, Vatikan će uz pomoć globalnih mas medija satanizovati ceo srpski narod. To je novi genocid, genocid nad Srbima danas. Monika Farel u svojoj knjizi Proždrljivi vuci kaže: Molit ću Boga da iskoristi ovu knjigu za buđenje naroda Australije, koji smatra rimske sveštenike i biskupe čuvarima Božjeg stada. Ali prava istina je da su oni ti koje je naš Gospod Isus Hrist opisao kada je rekao: čuvaj se lažnih proroka koji dođu u jagnjećoj koži, ali u duši su proždrljivi vuci.